Abusia, and then Saturday. I mean, you should be here. My son was saying, you may be doing come on. And I am a man in that, sir. And I have a share the other do come on. You have a share and establishing himself. Rather, you won't share. Power, sir. Hey, over time for power, spiritual powers. And we are doing for our thing. I'm not doing what to say, sir. And you need to go. And you need to buy your latte. Sir. And I am a minister. And I am one minute Amada. And they are so powerful. Don't joke with them. And for me, I would do in the bus. 1 minute Amaya. Abusia abomu to say within the wall prophet Gideon for you as you don't have fame would do mujatam you to jatugu aka yourself for peduma bm and a memenda and na kwame any amma eda na ye beka asem afa kwame ne ama ho memenda for a nkorofo bi a omo planet omo free so no a great planet and say nkorofo no ye momu dua memenda ne amafo no ye nsewom. And I make a baby actual pa make a sunsum someone actual. You memenenda and I you are blessed. Yeah, I had to be a make up. Oh, memenenda for Diana de Benyawom. Oh, you almost share dio Benyawom. Memenenda for ekita power. Memenenda for ekita authority. Normally, memenenda for I almost a leaders. So our busyomo compa with me a lady a busyano, a yaquamini ama. Memenda phone, I had to be a maker almost say a board trouble.
Yeso beku ubeku aboa tromo no adware sasendro de enka wo ma ne de ne mra ntesem ene nam kwa yase a enka na ese wo mfaso memene ndafo ayese aboa otromo. They are very, very powerful. And a woman no adie kitwe bi a wodi bema woman no omo multiply. That's Kwame ne ama. Omo mpa wo hawo. Na wo ye o madwen se wo be hawo mo so omo so be hawo. Saa ne omo planet no omo free so no ye den etie. Memene ndafo ebo ade ho. Memene ndafo enya enhyira. Sikatimi etena memene ndafo de ensem. Medical ya catch us saying, Yawfo no, ya, any Yawfo no, woman, woman, brema manfo. Obibia, we ya, any Yawfo, omo bre, emma a manfo. Yan, yaw, any ya, eshe a hoto, emma a manfo, no omo dear, or how, omaji, or any paha. Ayada be American, yani Yawfo, no, omo brema nipedi. Sa no omo yeden omo tie na ene ye wo memene ndafo so memene that they are so powerful ene ye memene da omo planet omo free so Satan memene da na obetimi aye back to sender so obi asori etia wo obi ekutia wo obi gu enum ase obi pese wo kan wo hye wabrabo ma memene da na obetimi aye sa akwankyere no enu nchi na omo colors black and dark blue because they are very dangerous. Saturday's bonds, they are very, very dangerous. Me pacho busi ambasa no share video no. Obasa no share video no ene ye bedi nkomo pam ene ye bedi sunsum sem ho nkomo. Wo no warrior prophet dia no ho say sunsum hene na ayadan aba no. Ye di ahene wo eni kan so esen di ahene e was sunsum both spiritual and physical. We are kings. Ye di ahene enti memene ndani bia kita power memene ndani bia kita authority emfa wafofa nkwa memene ndafo so ayada bia meka cho wontimi mfa wafofa enko Saturday bonds for so they are very dangerous wonu omo enko enkunim da kana kora kira wo Saturday bonds hey enya dia obetimi no makọ no wadi nkunim saa ni nyame ayewom saa no domankoma ayewom enti meme ndafo no ayewom ta aye leaders wo de hwe mpanifo o ma besiso o man Ghana Kwame Nkrumah so tiasem Saturday's bonds no they are very powerful ye bo nyame nsam na no krompo se wo ye onyankropon nyame ompon de biara da nyame ompawo you because so ye fen onyankropon enti nyadia onyankopon obepon de biara da enti Saturdays are very dangerous, they are very powerful. Ebe ni munyamu a womo wo ho ebe yedie mo omo wo ho ebe leadership Saturdays they are there ebe sikemu Saturdays they are there. It is Saturday's bonds they are so powerful. Nyame de atoma koma to say menchire densi ni bia na ene ye start free Saturday bonds. Nyame ya adoma ochina ye behwe Sunday bonds. Omunshira na omusinto esoso ya wodafo no ade aye omusinto ye womo no omo brema manfo di sa ne Thursday fo omo tie obe bre ne ho no odi ama obi sa ne Thursday fo omo ye den omo tie ti nyame ya adoma ye bekire days ni nyina ama eniyama ye den adan bidi ni nanankoso hene so tie se osabere manana asiedu the second enkoso hene of teacher man. It is Saturday's bonds there. They are so very, very powerful and they are blessed by nature. Sana nyame ayewom. They are blessed by nature. Sana nyame ayede. Aye Saturday's bonds for so. And you know, yeah, baba all days, you know. Now another Saturday, you know, yeah, start every Saturday bonds. Bibi wo baby, what? Bibi ni baby anka yedanka ye prono yentum suroni pa. Unipa who wa protect who said the bia mekam. And no men are not say prevention is better than cures. Provisions is better than cures. Who protect mammy a cow being cunu and you guas. Hey, and no pay will be she say, a bianca some bonny be beton.
anopai wo bi hwehwe sem e bia ade ya bia Bible se wo mu kunye da na so ye nya de yemu wo mu kunye da wo mu hwehwe mane wo mu hwehwe ohawo wo mu hwehwe eniamafo enti wo ho no ma protect wo ho na eniama ntimi nya dan endane man yesi enwa oni no hu ne ho so hwe no ye fe ni otope ye wu Yesu Kristo na Herod penekun short yase na Herod ayo henio saa so no yo sofo awo ba protect ho na sofo mpanifo no ebinom nya ebinom ya baifo ebinom bo nipa nhira atugu ene Ghana hanom we unu tini nyi ekoso ete so okoji aduro so okoji aduro no de babe se no protect ho ate enipa nye ya wu Yesu Kristo to wa na abaifo no ma unu wonso no ma short yase wo ma unu wonso no ma o ma unu wuyi edie o ma unu winshira se ubeyi ni petitinu enti o ma mfiri ase attack by now o ma mfiri ase ansori entia by now obema niyema yeden akun etia hwe odo ma wani na wate yeti yeteti abetie no na ne cha no protect wo ho wate protect wo ho enipa we enipa nye enino ni nyame krampo a wo bo ni nipa no wo ka in Genesis 6:6 wo se manumi ho se me yo nipa nyame krampo aya da bia me ka emre nyame pa Adam and Eve efiri edin turo ni mu no wunum bofo a wodi omo ko gina ho Cherubim and Seraphim o mu kita ija na sa Cherubim and Seraphim abofo no omo no omo ye nyinam en omo ye micro turo ni mu no Cherubim and Seraphim en e protect onom enti nyame ma Cherubim and Seraphim e be gina edin turo ni ho said the Adam and Eve adwen ensesa ma hobie toti ase ntu wo no mu a ye ka protection ya da bia mekame ye ka osofo a wabenya osofo okita tumia odu onim haban ma because osi yankoti aduro mra enene haban toti ase yankoti aduro mra enene haban ye nyina ye nipadua ye relate to dua enti wo pe obi a waben obi a oyo benfo a eye nipa wonim haban ma wa won tete adifo no na omunim enuro omunim hahama emra Moses wo di Israel fo ne kon Bible so ko duru nsuo bi ho na nsuo ne fe ne mara netimi se eye nwuno mara nsuo no na eye nwuno eye nsuo bi a eye bitterness nesoso no esanji se Moses ye odifo ntino obudua wa mu wa nkomande ama bibia ma hu obudua ena wodi tu nsuo ni mansuo ni yede enti ye kan obi a wa benya eno chiro obi time de ahaban eyade etia wa etimi ye dwuma wo ye nipadua wo relate to dua atale ehye me cotton ye de ye so tiase we can live with that nature nyame wa boyen wode eja ahonhom so tiase ahonhom on ye eja ye nature abofo was na bofo ma yese won kro yo yensem ne nan ampem omonti odoi hunu sem abrabo na wo bo no eye kwan eye geni na wabasa ati so abayem there is a big stone as nyame anya wadom na okohwebo no so a maami wan hwa wosi egu onum nyina bedwiri enti abrabo na ye bo no you need to pray, you need to protect yourself. When you be a kitani munyama protect home, the kind of cratch around. When you be a kitani munyama protect home, when you be away a bushina any dash will protect home. As a will be as a bibba say what brabo, will be in cost will you be time. Will be a dear you will be a sea into my winning then. And now, yet a tia betiano, none a charano. One ma wani na wa ade kita wo no obi ba Jeffrey won sama mo na amwa ye mobo to dia se animonyam ye je enhira ye je yedie ka uno se ye je enka Jacob anyini nwia panin iso enhira wojima ne yeye ne ma me Rebecca eboa no eta na chi e ma ne jima ne yeye odo you need to protect yourself enipa nye ati enipa ye wo asasi so no e ba koka emika wosi ni papa yire firi wiase omo maka ye abayifuo yi ni enkwasiafo ye ene omo tete ni ene omo ne nam ya a wo mu kutia yin woni na wo nka emika
wasi ni papa asafiri wiase ene tifo ni nipa mu biem ene obi ku a wonwen obi baba sori etia wa wonwen e ka ne ko aka che watamfo ne se wo twen am woni magu ase no ene omo be ombetwen pa because afi ne urade wo be hira wo afi ne urade wo be yo kese afi ne nyame wo be tira wo hiem ama ne ye maye den adane ama wo enti wo twen se wanim begu ase no ene omo watwen yem ne omo nyom ba bi omo te no wo mu nyanye den ensore nye den emfiri honom hwe wo nyame wo ye nyame nyansafo wo se wo ye nyansabo akonyame emfiri honom wo hunu akira de yeso no waye ne nne o mese nyame a yesom no wo ye nyansabo akonyame nti obi bia wo hwe wanim guase wo hwehwe wanim guase wo hwehwe wo ha wo no ewurade ba be yeden eni obechi yi because na afi na odoman kuma ba yeden ebe hye wanimunyam odo empa ba wachi eniema bedane shabre sesafo woni na wurade wo se de apro na tete ase no eno no odoman kuma nyame fa na ode ahye wiase nyansafo ni wu ma wani da wo mesi mu wani nyeden ma wani na wo protect wo ho ye ka protection na eye nubna ene hahama to dia se Omi eti enyom kakra Chabrabo na ye bono mame obi wo no ma owo nyame o je wo be yi ni biara na enkusiaka ho ti ase ye he nyame wo ti ase What's it? Here, that's why said no shaki. What be no do what you better from the Biaraja? What's it? Here,
nyame na apagya wo a higher spiritual headquarters. So open soon someone a friend of open to soon you went here. Original one and I'm near Randy. Can I me done me? Can I go for a good done me? Oh. Warrior prophet, I am done it. Someone one former natural. I am done it. I was wanting you now. What was the name of natural? Titi Fukuma, ha! Brother, Yamin no what's it? Amasawa, Yamin no. Nami Adisa no what's it? I'm not know to say about Yanu no what's it? I tell for the color. Hey, Tawakuma to Yamate. Yet was to me. Yet was now one day. You did see from near myself. I will see a means of Bibian, but I hear Dominion and Abazama, what to say, you are Domu Cassiam. Crutch your man, son, and little for my biaso. I'm a young pony, no new many. Yamis Rebua once rich at time for Murukum searching. I was the one man to do Ayera. As Slim said that Yame. I'm a young pony, I'm your many. Don't you hear Yame? Or could you, or could you mind? Kokuremotia yensa ne homo pod da biara da odomakuma enshira no tutu anamo ensiye mesi ade bi obonefo na hyehama wo
Eya ni muguase Awurade fa nchichire wo mankasa. De obebo udin, obebo umedin. Awa mo ne kwan papa so no. De wo pa wanim guase ne Awurade ugu nanim ase. Wo gu nanim ase wi a, no fa de aka nchichire wo ne ma. De won peso benya asumdue wo abrabom no. Awurade chia ne kasa de nyuma tie. Awurade mo ene ye the message we send ya tamfo. Ka kire wom. Ka kire wom so wom ntwi break. Na ba bi o mo aduru no. Enya de nyame be mo kwan. Wom ntwi break, wom ntwi break. Ka kire obone fo no so wom ntwi break. Ebe dane wate. Me se ebe dane. Hwe we eya ho mframa wate unshira pa na eba. De eba no ye mframa keke, eye mframa keke, eye mframa keke. Na unshira no. Eba wo Yesu din mu. Me se de eba no ye ho mframa. Shira ka no musin. Shira ka nyame de shira wi no musin. Ma me hwe. Hey. Sa. Aje. Sa. Eye shira no mframa keke o. Me shira ka sia ne de enam kan so soma. I am from a teku. Hey, we see that and from a slap and from a boy, and what time for me to me. Hey, mammy, the Yami Bayono, a best surprise one, a best shock one. Come on, to yam. Yes, Susan Taria Munapon. I was sacred women wouldn't be here. Hey. Hey, Shaka said, and I'm a crown, so come out to him.
abusia yegusua yegina so yegina ya naso what yes here ayada bi am catch us oh ho you need to protect yourself ma wani nya dan na ho ma mente ne camera ne hu nim yi abrabo na ye bo no oh ho a protect your what and then make sure what you be a would be protection kese pa da eya okrada no kope kube edwan no ye sunsumu ye di kube gina ho ma ade bia eye din kube so kube dry one no akoshi dry one no sunsumu ye di kube gina ho ma ade bia eye din spirit bia wo ye din ye di kube ye den gina ho as a point of contact ma obi bia na obe protection bia na ade bia ye den da wo so ebi obi asori etia wo oni pa kono no de oso ye de hwe ntimi no ma me hwe enwa odi ni tuje mu a wo hia enwa wo hye dade atare o emu a wo hye dade atare ye enwa achechede ene aboa koto wo mo hye dade atare ye yeso di ni tuje mu a oje bi dumja danu Elia eja ni dumbara bosom ni ja enti wan oso kita duro a wo so de kan wo hye wan on do so kita bosom a wo de be kan wo hye na me ka kiro mo se nyame be hwe fa ko mo so ye wo nyame bia ye fe no nyankoro pon wono no ye koro na won pon de biara da nyame na dwuma wo ye no won pon ma me si nyame wo mereda ye de so on tonko na wada enti wan no so be sai wo so wan no so be kan wo hye wan no so be se gwadwuma wan no so be gu wani ma se nyame de nimgu ase ne be ko woni ne mma ene na busia so ye mame kawa kuma to yam na de omo chechere no wo nyame wasane de dada nyame wuti ni di no so woye wonyankoro pon ompon oni na dwuma no ompon de biara da o so won kompo no ayeda wada because wonim so osefo ho eto make sure protection kese pa ene obi bia na ope protection ope so protect ho said ye tumi boni bi ensori ntia wo no da eye okrada te se ene ya memene ndafo o mo krada na ya na bia me kan ya obi a wodi ama untimi moni dua ma ne nkan da ama edi ama wo mo no mo ye very great o mo te se abo oturo mo enu ti na mpanifo ube ku abo aturo mo edware sasedro de nka o ma ne de ne mrante sem e wo kwaye mu a enka na ye den eye hwie ma wani nya den ena ho na ye tete abetie no na ne cha no spirit bi a ye den no nipa bi a wono de oso ye den me kira wade de be bruskoto no we ye fa ni bruskotos wo de be bruskoto no oba ko pekube try one Psalms I will be ready Psalm 109 Psalms I will be ready oh yes spiritual direction be I supposed to be a Psalms ya was Psalms I bought ya this inshira egu ensuo so ema ensuo ni enshira ensuo eno no da from a kira wo aya na ekire sunsun ni ema se ya ya di adom yen ya adom achede ya mfa ya se ya mfa mfiri soro ma wa maami wuntimi nye enti agese ya di firi esoro ya dan ema wo ya se adom achede no egu ahoro bia ne de awrade de ayedan awrade de achene meme de ne yakwankyere de wodoma nkoma de adom me ayaresa wodi adom me aya de bia meka obi bisa so all your prophet na den na we minim bibia ye e wo wiase sa na awrade aye me na me wayem de se David utumi tu a wo ye so na utumi tu a wo se wakraboa so ye Goliath ya David beba ama Goliath ya den akọ what ya se entu pe kube obetima pe me yensa obetima pe baako se bia eye court case ya
obepe kube ne form stand for judgment. A court case obepe kube form stand for judgment. Obi wa wodi asem atonso wa person was solid to be any nkrofo bi aye gang. Some person mo bring you down. Mame hwe kube dry one baby. Sorry, and I do the same 1 o'clock. Sorry, it's not just sorry. No pompa ye buku bene so. Fa kube ni pra wona munyi nara. Aka chiro de man kuma se. Wudi kube ye gina ho mani pa wo ye tin. Nipa wo so di tia wo. Goliath biara won pese wa bra bo besini yie. Wudi kube yi ebubu no. Sa wo bompa ye buku be yi so. Na odi kube ne hwe from a na kube ni dwitwa onipa bia wo ye din bia wo skata no firi wakwan obebo wabusunya wona fufu ntam wo bi wo ho no mu awadamfo bi wo ho no mokorempa enhira eba wakwan mu a na ye ne ya enhira eba wakwan mu na ye ne ya saa le bi no mo ye den etie nti abena bri nyina na ya da bia mekawe ye wo 9th month. And 9th month is very dangerous month. Some month when a one take will be Mrs. was shepherd on crabia because number 9 no the 10. It means than 6 the other side than 9 into your 9th month the emfa quanch then your thing in Yagoro and no one year for no would you someone protect you me a been a member catch your protection home in your pan. One protection one because nipa tuntum na ya da bia meka nyame obo nipa wie ye no obo abrofo wie ye no e no che na ka ye no de bo yen ntajwe bone de emfiri ye tiri mu da adwe bone hie emfiri ye tiri mu de nto no mo na ma no protect ho e na say ye ka protection aya da bia meka ye mfa emmoa enyi protection Untimi fa nantwie enye protection but untimi fa aboa enye protection ya de aboa srema nipa se wo ye bone a ana ebia wo yare na wo ba bewu a wo yare na wo ba bewu a instead of say wo bewu na se de aboa replace ma because enipa ene mmoa ekra eye baako na ade a ye de protection eye habanma enti wo ko osofo bi ho na also ye protection amount na ebi atona ntwia na odwan a oboa ayaza uko bi wono ka se ye protection kese amount pa na ebi a tona ntwie ana odwan a oboa ayaza se odane bibi ana odane musuo ana odane ohaw ana odane kwana na bia ewo wo so a odane musuo ana odane ohawa na se odane kwana na bi ewo wosoa ena obetimi aya dan ato asemo